диване, а я тебя не зауважу. Думаю, ты еще не пришел. Я давно тут. Давно? А тогда чему ты лежишь? Мы ж збирались выучить таблицу множения на 2, памятаешь? Нам няня Полинка задание дала. Ой, да памятаю, я памятаю. Ты уже все зробив без меня? Тиши, ну не кричи так. Нічого я не робив. Тогда чему не вучишь, а ляжешь? Захворел. Ні, усе со мною добре. Я не просто так ляжу, каб ти ведав. А як ти ляжеш? Я чекаю. Мяне? А я здається, не спознився. Буслик, ну чого тебе чекать? Ти і так завсёди побач. Яшчэ нехто повинен прийти? Так. І яна ўжо тут. Я более нікого не бачу. Хтось сховався. Эй, ты где? Выходь! Эй! Да ти нікого не знайдеш. А чому? А тому що яна небачная. Ой, Топа, ты про кого? Да про Ляноту. Я пачаў яе адразу пасля обеду прыманіваць. І прыманіў. Як? Вельмі проста. О, лёг Так? і дагэтуль ляжу. Галоўнае, амаль не варушыцца. А хіба у цябе такога ніколі не было? Не было. Сур'ёзна? Ты ніколі не ленаваўся? Ну даеш! Табе абавязкова трэба паспрабаваць. А что необходимо робить? Усё проста. Так, вось табе подушка. Кладіся. Так. Ну, Лёх, что далей? Нічога. Вось, ляжы і прыслухоўвайся, як Лянота пачне дзейнічаць. Але я нічога не адчуваю. Ну, вядома, круцішся як прапеллер. Трэба замерці і не варушыцца. Так? Так, вось усё, ляжы. Ну, ну як, прыйшла да цябе Лянота? Не ведаю. Але мне цяпер нічога пробіць не хочацца. І табліцу множання вучыць? Так, зусім. Ой, значыць, падзейнічала. Цяпер ты разумееш, чаму і я ляжу? Цяпер разумею. Ой, і навошта ўвогуле гэта вучоба, праўда? Зусім не патрэбная. Для чаго прыдумалі гэтыя школы? Невядома. Ага, глупство нейкое. Думай, запоминай, учи. А тут можно просто лежать и ў столь глядзець. Ой, гэта нашмат лепей. Нашмат. Цудоўна час праводзім, праўда, Буслік? Ой, правда, Топа, мне цяпер нават і размаўляць не хочацца. Ну і не трэба, маўчы. Так, вось яшчэ крыху асцярожненька. Фух, не упустила. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Топа, Бусцік, добрый вечар. Нічога не зразумела. Яны што, спяць? Але ж перадача поўным ходам ідзе, і табліцу множання вучыць трэба. Хлопчыкі, вы не рана спаць леглі? Топа, Буслік, ну чаго? Няня Полинка, не штурхайся. Не турбуй нашу Ляноту, з ёй так добра. Ах, вось яна што, вы з Лянотай пасябравалі. Ага, а яна з намі. Полинка, а ты давай кладіся побач. Будем разом у столь глядзець. Ага. Ну, ўжо не дачакаецца яна. Няня Полинка, не бойся. Я спачатку таксама яе баяўся, а цяпер яна мне нават падабаецца. Отставить Ляноту! Ой, ну ты чаго? Ну так добра ляжалася. Ой,
Полинка, ну хіба так можна? Менавіта так і можна. Я не дам Ляноте вас перетворить у канапные подушки. Подушки? Ага. Ну что ты выдумляешь? І нічого я не видумляю. Лянота так і дзейнічае. Спочатку заманиває вас на канапу, ніби просто поляжать, а потім нават ворушиться не дозволяє. Так, треба вас проверить. Так, ось. Не, Полина, не кажи себе. Проверяю, ці не пом'якчелі ви. Ну и я. Жах який! Перетворення у канапну подушку почалося. Але я не хочу. И я. Няня, Полинка, ратуй. Дай нам какие-нибудь леки. Ага. А лейки тут одни, не виноваться. Тому спочатку зробимо маленькую разминку. Повторяйте за мной. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Бег на месте, бег на месте. Скоки. Раз, 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 раз. Ось, молодці. Ух. Ну, як себе відчуваєте? Ой, Лепей, леноваться уже не хочется. Ага, Май. Ой. Переходим до таблицы множения. О, не-не-не-не, няня Полинка, с физкультурой все зразумела. А вучиться на что? Там и так добро. Усё ж можно в компьютер знайсти. Ну, типа телевизоры. Отже, гэта Лянота зноў адольваць пачала. Каб усе, як вы яе слухаліся, то ні камп'ютару, ні тэлевізору, нічога б не было. Правда? А вы што, лічыце, хто ўсё гэта прыдумаў? Гультаі? Не, яны не могли. Им бы только на канапе лежать. Вось і я пра гэта. Таму, мае даражэнькія, будзем замацоўваць перамогу над Лянотай стараннай вучобай. Ну, добра. Коли гэта так важно, Вельмі важна. мы готовые. Зараз мы нашим гледачам уключым мультфільм, а самі будзем вывучаць табліцу множання. Вось лік. Колькі будзе 2 на 3? 6. Выдатна. Топа. Колькі будзе 2 на 4? 8. Малайцы, малайцы. Ну, вось і ўсё, можна ўжо і адпачыць. А мне сподобалося вчитися. И мне. Завтра остатнее довучим. До побачення, дзяўчынкі и хлопчики. Доброй ночи, сябры. І цікавых вам снов, маленькие. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки в село.